Ibimenyetso bigaragaza gutsindwa kwa Kagame n'agatsiko ke bikomeje kwiyongera. Isi yose imaze kwanga urunuka buno butegetsi, icyo busigaje gusa ni ukwimyogoreza ku Banyarwanda bubica bukanabakandamiza. Nicyo gituma CNRD ubwiyunge FRN itanze impuruza ku Banyarwanda bose ngo nshuti bakunzi muteze amatwi Radio na Televiziyo ubwiyunge, mwiriwe. Njye ndi Mugwaneza Rafiki mu kiganiro aho bigana. Muri iki kiganiro turarebera hamwe icyo Abanyarwanda babura kugira ngo batsinde ingoma y'agatsiko ya Kigali yamaze abantu ibica. Banyarwanda, ni iki kibura koko ngo mwibohoze ingoyi ya Kagame? Ko ndeba ibyaye biri mu marembera. Nyuma y'aka karirimbo turaje mu kanya. Ati kandi impanganye n'ikirura cyamaze rubanda, ati sinaforera umuheti mbwebwe, ati kandi imikaka y'umwanzi ikirindira imyambi igihumbi hakurya murabyumve. Marembo y'Isiyoni n'ibimparane tuzarwanira, zireri deferi nikosora. Ibimenyetso bigaragaza gutsindwa kwa Kagame n'agatsiko ke bikomeje kwiyongera. Isi yose imaze kwanga urunuka buno butegetsi, icyo busigaje gusa ni ukwimyogoreza ku Banyarwanda bubica bukanabakandamiza. Urugero rwiza ni urupfu rw'umunyamakuru Ntwari uherutse kwicwa n'agatsiko gakoresheje kumugonga. Uyu Ntwari Williams wari umwanditsi w'ikinyamakuru The Chronicles, akaba ari na nyiri channel ya YouTube yitwa Pax TV. Yapfuye kuwa kabiri w'icyumweru gishize, maze inkuru ye imenyekana nyuma y'iminsi ibiri nk'uko tubikesha ikinyamakuru cya Bwiza cyo mu Rwanda. Ibi bigaragaza ko ashobora kuba atarahise apfa, bakabanza bakamumaramo umwuka nk'uko byagenze ubwo bicaga Rwigara. Ibi byatumye umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ugira impungenge kuri uru rupfu rudasobanutse rwa Ntwari, basaba u Rwanda kwemera iperereza ryigenga kuri uru rupfu. Umuyobozi w'ikigo cya leta y'Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID, Samantha Power, nawe yahise asaba leta ya Kagame kwemera ko hakorwa iperereza ku rupfu rwa Ntwari John Williams. Ati, nababajwe cyane kandi mpangayikishijwe n'urupfu rwa John Williams Ntwari, umunyamakuru wigenga w'umunyamurava kandi wubashywe, uri muri bake bari basigaye mu Rwanda. Ati, guverinoma y'u Rwanda igomba kwemera ko habaho iperereza ryigenga ku rupfu rwe. Ubu bwicanyi bwa leta ya Kagame bwo bumaze kumenywa n'isi yose. Gusa Abanyarwanda bo bameze nk'abemeye gutega agahanga. Banyarwanda, ni iki kibura? Reba abana b'u Rwanda bari gupfira muri Kongo. Amakuru mfite aturuka muri kimwe mu binyamakuru bikorera mu Rwanda aravuga ko ingabo za Kongo zimereye nabi M23, ndetse ko na MONUSCO nayo iri gufasha Kongo. Ibi byose ni ibimenyetso by'uko Kagame n'agatsiko ke biri mu marembera, ariko bagashaka kugenda bisasiye Abanyarwanda. Kagame nta jambo agifite ku ruhando mpuzamahanga, keretse mwebwe Abanyarwanda ni mwe muri muha, naho amahanga wapi, nta jambo afiteyo. Reba ibyabaye kuri Kagame, aho byari biteganyijwe ko ahurira na perezida wa Kongo Felix Tshisekedi i Katari. Nk'uko Radio Okapi yabitangaje, perezida wa Kongo Tshisekedi yanze kujya muri Katari guhura na perezida Kagame, mu gihe u Rwanda rwo rwari rwiteguye n'intumwa zarwo zagezeyo. Uku kwanga guhura na Kagame bivuze iki? Bivuze ko perezida Tshisekedi abona ko ntacyo bitanze guhura na Kagame, ahubwo imbaraga azishyize
mu kurwanira ko igihugu cye cyagira umutekano. Kuba ingoma y'agatsiko imara igihe kingana gutya yica ikanakandamiza ntacyo biyibwiye, ni ukubera Abanyarwanda. Umunsi Abanyarwanda bahagurukiye icyarimwe, ubu butegetsi buzarara burangiye, amahoro aboneke. Nicyo gituma CNRD ubwiyunge FRN itanze impuruza ku Banyarwanda bose ngo batahirize umugozi umwe, bipakurura ubutegetsi bubi. Ariko se Abanyarwanda ni iki mubura ngo mu bumwe mukorere hamwe umwanzi atsindwe? Niba warabuze uko ugenza muri CNRD ubwiyunge FRN, imiryango irakinguye, ngwino dufatanyirize hamwe dutsinde umwanzi. CNRD ubwiyunge FRN ntizahwema gukangurira Abanyarwanda kwifatanya nayo mu rugamba yatangije rwo kubohora u Rwanda n'Abanyarwanda. Buri wese kandi biramureba. U Rwanda buri munyarwanda yibonamo nta vangura, ku buryo buri muntu wese yishyira akizana agatera imbere nta nzitizi. Nirwo CNRD ubwiyunge FRN iharanira. Mwese abari bakurikiye Radio na Televiziyo ubwiyunge turabashimiye. Mwari kumwe na Mugwaneza Rafiki, naho ubutaha.